Ja, jeg står her sammen med dommerpåsætter Jørgen Svane. Jørgen, hvis vi lige vender tilbage til det, I lige har snakket om, Ja, så vil jeg kunne se på dit kropssprog, der snakker vist om screeninger og taklinger. ja, det er klart, fordi jeg er her jo for at hjælpe dommerne, og så for at de får håndboldforståelsen. Det vil sige, at når jeg ser noget, hvor jeg ikke er enig, så snakker vi om det i pausen for at rette op på det. For eksempel angrebsfejl, ikke angrebsfejl. Og så prøver jeg at vise det med kroppen. Hvornår er det, jeg vil have, at de skal dømme angrebsfejl? Det er, hvis de rammer lige ind i den. Og hvis de kommer på siden, for eksempel ude på fløjen, så er der straffekast i stedet for, og eventuelt en bestraffning af forsvaren. Okay, men når vi lige kigger tilbage på dommernes fokusområder ved det her mesterskab, Ja. hvad er det, I snakker om som fokusområder ved det mesterskab? Ja, vi vil jo rigtig gerne være gode og være en del af spillet. Og det vil sige, at vi kan snakke med spillerne og med trænerne, uden at skælde ud og uden at være dem, der... Ja, dommerne bestemmer jo, men vi skal kommunikere på en ordentlig måde med spillerne og trænerne. Det er det ene punkt. Det andet punkt, det er hårdt spil, hvor der er en springende spiller, der bliver skubbet i luften og ryger i gulv. Det skal koste minimum en udvisning eller et rødt kort, afhængig af, hvor hårdt det nu er. Så det spil vil vi have væk. Vi vil se noget lækker håndbold, hvor de spiller bag om ryggen og vip og skud på mål, uden at de bliver banket i gulv. Det skal vi have fat i. Ja, hvis vi lige vender tilbage til dialogen mellem dommerne og spillerne. Ja. Vi har jo tidligere set, at et par ord fra spillerne, det har kostet 2 minutter før. Ja, men altså det er jo sådan, at spillet det ændrer sig jo hele tiden, bliver hurtigere. Og dommerne skal også lære ikke bare at være dommer og være dem, der bestemmer. De skal også være lederne. De skal være en del af spillet. Det er så nemt at sende spillere uden for banen. Det er mere en mestring at holde dem inde på banen. Så det er det, jeg prøver at lære dem. Så det er klart, at hvis de ikke vil opføre sig ordentligt, så kommer de ud. Men det er det letteste at smide dem ud. Det er bedre at holde dem derinde. Vi vil se noget håndbold. Jo, en anden udvalg, det kunne vel være, at man lige forklarer, hvorfor er det, man slotter på den måde. Men det gør vi også under kampen. Det er derfor, jeg gerne vil have, at de har dialog med spilleren for at forklare dem, det der, det er i orden, det der, det går ikke. Men det er jo en øvelse hele tiden at blive bedre og bedre. Men jeg håber ude i fjernsynsskærmene, at man ser håndbolden, hvis man ikke kommer i hallen, som jo er dejligt, at der kan komme masser af tilskuere igen. Så vi får også nogle nye unge dommere, det kunne jeg jo rigtig godt tænke mig heroppe i Grønland. Men når vi kigger tilbage på, at hvor få kampe, der egentlig bliver spillet i Grønland, det er jo ikke kun spillerne, der skal have kamptræning, det er vel også dommerne, der skal have kamptræning. Hvad kan I mærke, når det er første fløjt ved Grønlands mesterskab, at der har været så få kampe i løbet af en hel vinter? Ja, men sådan er det jo desværre heroppe. Altså det er jo vigtigt, at når man er ude i de små bygder, hvor de træner håndbold, jamen så er dommerne en del af det, og måske dømmer sådan lokalt, når to hold spiller mod hinanden. Her i Nuuk er det lidt anderledes, der har man jo en byturnering. Der kan dommerne bedre oftere komme til at dømme kampe. Men ellers så har vi jo også et ungt dommerpar, som I jo ser på tv heroppe. De har været nede ved mig i Jylland på tur i en uges tid, hvor de har været nede og dømme ungdom og senior. Så det er også en måde at komme lidt ud i verden og se noget andet håndbold. Hvad synes du selv, at udbyttet har været for de to unge mennesker? Det er jo Enoch Petersen og Elne Johansen, der var nede i Danmark og dømte nogle danske kampe. Ja, altså nu har jeg jo kendt dem begge to igennem flere år, men de er jo stadigvæk i læring, og de er unge. Jeg håber på, at det måske er vores kommende grønlandske internationale par. Men de skal lære også, det kommer de også til her, mens vi er her. Og det vil sige, de er ikke verdensmestre endnu, men de er på vej, de er dygtige. Og de skal lære meget mere, og det kan jeg jo blandt andet gøre. Give dem noget, mens de er her. Hvad er det mangler for at nå et hak højere op? Jamen, det er jo, at de får dømt nogle kampe. At de har mulighed for at dømme så meget som muligt her i Grønland, men også, at de for eksempel kommer til Danmark en gang imellem, og nu skal de jo snart til pan-amerikanske mesterskaber. Det er jo det der med at komme ud og få noget erfaring og en masse kampe. Det er det, man bliver bedre af. Okay, du nævnte lige før, at I gerne vil have nogle flere unge dommere. Ja. Hvordan vil I gøre det attraktivt for unge mennesker at påtage sig dommergerning? Ja, for det første, så skal man jo lide håndbold. Det er jo en forudsætning. Og så skal vi jo på lige fod med, at der er rigtig mange, der har lyst til at spille det. Så er der også nogen, der har lyst til at være træner. På samme måde skal der også være nogen, der har lyst til at være dommer. Og det prøver vi på. Vi har lidt i støbeskeen med landstrænerne, måske her til efteråret, og skal en tur rundt i byerne, i hvert fald på vestkysten. Og der satser vi lidt på, at jeg kommer herop, og så at vi også laver dommerkurser
mens vi er der, så både spillere og trænere og nye dommere kan komme til. Der kommer jo nye regler inden for håndbold nu her til den næste turnering, altså efter sommerferien, som vi skal lære alle sammen. Hvad bliver de væsentligste ændringer af de nye håndboldregler? Ja, der bliver i hvert fald 2 ting, som vi ved i Danmark, at vi kommer til at skal arbejde meget med. Det er opgiverkast. Der bliver der en cirkel på 3 meter diameter. Og inden for det område, der må spillerne løbe op. Bare de rører der ved, så må de kaste bolden mod mål. Nu spiller man meget 7 mod 6 i Danmark, det vil sige at tage målmanden ud. Det er blandt andet noget af det, som så gør, at vi får et hurtigere spil, vi får et hurtigt opgiverkast. Og så må forsvarsspillerne, der skal løbe hjem, så må de ikke løbe igennem det store areal. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at når der er et hopskud, eller et skud på mål for fløje, og fløjspilleren ikke med vilje, men kommer til at ramme målmanden i hovedet, så koster det en udvisning, medmindre der bliver lavet et frikast på den angribende spiller. Så der skal dommerne også til at vurdere på det nu. Hvis målmanden bliver ramt i hovedet, så til efteråret, så koster det en udvisning for at undgå de her farlige skader på målmændene. Jo, vi har jo tidligere set, at hvis målmanden er i bevægelse, så har det ikke kostet noget. Det kommer det til fremadrettet. Så koster det en udvisning, hvis målmanden bliver ramt. Så det bliver også en øvelse for dommerne at vurdere. Snittet den nu hovedet, eller vi er ikke så meget i tvivl, når den rammer direkte i hovedet, men dem, der sådan lige snitter, skal det koste? Ja, det kommer det til. Så det bliver et arbejde, vi kommer til at udvikle på. Okay, tak skal du have, Jørgen, og fortsat god mesterskab. Tak fordi jeg må komme herop. Ja. Der er du manden godt. Domret, nu kan I sige til Chicago med dig. GSSIP, som I sagde, så Johannes Groth, tässä mumippusi, muuten kuitenkin sivakkatlusi. Mun minä atlatsenaa islakan neidoppiu. Tässä unamnoosessa malunnarpu assarsuinitaan samminikuusarpu iluatluartulu muulmaannilu suluqatigiin iluatluartut nalilerparput. Så sussinnermeeqqartornikuusarput slutproduktet, den sidste aflevering. Den iluatluarpu. Tarsigaluarluta kisian periarfissaannertuusuli tikittaqattaarpu. Minuutti 30 kiusliiqana tussamarpisi. Misileraalaarnerpu 7/6 misilittarnikuungilarpu kisian kiemmi mä toetaassuutiumaannakku misilittarniarparpu. Taava amma suli unamminorpaaluussamma taarsarangaatiassavisi. Ilumanarpu suu taarsaraassaun misileraaneret alternative angrebsåbninger. Forsvaret massendaasuamma allangortilarip. Unammisluasi. Maannakku tamma K33 minut. Arsartui. Mange arsarfimmuti saapput tässä minuutit 15 missaliorluit muminnermi oqaloqatingiinnissamut piffissaratinneqartarput taakkulu minuutit qaangiutingaerumata tormaa sikkartutik nukingisaaqareersut tassuunamminor paallartilivinnerani K33 parsartuaayukua maanna arsarfimmut isaapput taalu sungisaasuat Mia E. Rasmussen Rasqartilaassuarput Mia minuutit 15 oqaloqatingiippussuu eqqartorpisiit Tässä eqqartorparput nikallornaversaarnat ingerlaannaavissasugut kiasas pikkorissorsuupu kiorpassuu arsaqatigittuunnikuupput uaatsaa immin ilikkariartorpugut taamaam unnikallornaversaarnissuka taaginnaavinnissa eqqartorparput Tässä arsapapuniarneraamu minnissarsiorpullugaajornertorsiutingillattaavarsi taannaqanueqqartorpisiit eqqartorparpu ulapippallaarnaversaasasugut tuaviortariaqangilagun kukkusaqattaarneer taakaam ikilisarniarsarissavagun massak qasulaarner malunnarsigam soorunalimaam eqqarsartariaas allangortarami kisiatas eqqissiiminiarsarissaagut anhalaami Pissangaanoq malunnarnerluni arsartuakongan tas pissanganartua nuannertoruissuu kisiaam peqataalluni oqarfiginikuuak tas unamminun siulliugami tupinnangil malunnassas unamminermi sineriuppu unamminertullian tan katassimassagaa pissangana unammisluasi qoyen Grønlandsbanken GM. Lunettinitimassornet, der besorsorparput. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. Ja, nuartanguarput apersuigami aajuna ingissilaariarlugu
apersuin norminingaanit imaqarniliulaassoriilaa nuha Tässä Jørgen Svane, dommerit akuttisuat naledersuutilaarpara ukiormanna pissartangorniunnormi eqqumaffigisassa tassaapput pissereersut imaluunniit saneqqutilereersut sanimut maluunniit tunummut ajattarnissaat taavaamma muminnarummuna аллартиннерани уани унамминерм тормери усутортулаарсин аама уулаф юусарсин уqaluukkai малуиниарлуг аама уссерсорлун тимини аторлуу тасса нассуиарпаа саассуссинерм куккунеq ималуунниит ассерсуисут куккунера тааккуа ассигингиссутаат суусиннаанерсоq нассуиарпаа имаассиннаангами ассерсуисуп куккунериппагу страффиусоq киллерпиангуанииссиннаангами саассуссинерм куккунеq қаллунаатут ангрипсфалим таассагаат таассума ассерсуисуп qaноq иниссисимарга апеққутаатиллугу тасс уссерсарнэрми такутинниарсариваа тааккуа марлу qaноq ассигингисутеқарсинаанерсут таава аама эққарторпаа тормерит анерлусарниссаат сулиссутигиниарнеқартоқ сунгиусаасут ассаммаарсартартут каттуффианнингааннерсут ангалақатингалуит томмериник пиккуассаанерит ангалақатингалуит тормерингорусуссиннаасунип аёрнангиппат инуусуттуник писсарсиормиссар таама Jørgen Svane пеққарторпаа таавааммугани нунатсин тормериорерсут пингаартумууку нунарпут qimallугу тормериартуллаттаалерерсут Ernie Johansen аама Inger Petersen укиор Danmarkimikkamik писсарсиақарлуарсиманаарпаа кисиансули мисилиттаартусартуссааппут имаассиннаасорту таамату тангерлааннассагуник таакку тассаалерумаарту нунатта нунатамараани тормериусартуи писсангалассуам таакку малиннааффигиссаллуит умаорнэрми кииссис марлераарикатаппоқ тамаормик анни халмааниму тисертиннеқарлутик эққартора тусаавара инатсисит аллагулаассасуилаа тасса укиоқунаммиффиусорнутаақ аасапкингорна ааллартиттуссаавоқ аллангуу тиммара такукуланерусассарпут тассаанеруу молмаанник кинаарнеқарпата молмаанилунниит никиккалуарпат тастаанна минутсиммарлуна нистаанерми киунеқарталертуссаавоқ сиорнатиут инатси уллумиккут инатсимааккалуарамик уллумикку инатсиитимааккамик молмаанникиппат исертитсераалертоқарнерани таава таанна киунеқартиннеқассангилақ кинаруисоқарнерани малуунни кинақ аттутарраллугу исертитсериартоқарнерани таанна аллангуссаа таавалуаама арсапааллартериалернерани қеққани аммалортоқ миитерин пингасуник тиа миитерилик титартарнеқассаар тимерсортарфинни тастаассума илуани қеққарпиаан туммангиккалуарлутик арсақ суккасуумик ааллартипаллаталерсиннааваат кисианнили унаммисаасу таллат таанна миитерин пингасуник тиа миитерилик исерсмаффигисиннаассангила тасса мааннакку таторнеқалериартораами унаммисут саассуссинерми исерсимасу тарфанамарлунгортиллуи саассуссератаартарнеқ таманна аамисули писсаанернерусунгортинниарлу тасса инатсиит тамакку аллангортинеқартуссаап таанна сугуинниа пилоортуссаассуг атиппаа аам Danmarkими нунатсиннииннаангитсеқ Anne-Sophie Frederiksen уануунамминерми пингаюссаисертитсуоқ кииссистиваартиллуу K33 тарфинилераартут тас уна молмаанину тунгатиллугу мак топ håndboldtimi молмаани такусаартигуамила кинаортиттут кингунерлутситсисартут саюппилланнер аллатигуллууни тастамаккуа икилисарниарлуги тааманнак аама аллангуисоқарниалерпа Mia Rasmussenni мумеерлуна аллартилуиннэрме эққартунга
никаллорнаверсаарниссартакуссаарпут Ja. минутсит 25 инулаарлуи синнеруту ингерланераанни тааннеқано малитсигисиннааймаарнераат Nuannisarluti arsarunik qanorluun kukkoqattaartigaluaruни aamtas nukissan tunisit tunisisarami nuannaarneq тассууна мисиликкусутартик Johannes Krooti пеққартунгаа мааннакку кииссиссармиут мисилиппаат сиваққангаатсиарпу таамааттоқ унамминертуллиуттини саккугисиннаасартик мааннаккут мисилиппаат арсартут аварассимасут атаатсиккут арфанамарлунгортиллуит таанналуарми исартитсинерник киунеқарпоқ so molman anisillu ниви пиларсинни парсақ иниссиллуалаагуппаа K33 иллерсортаа нипитунерсаагалуарп инуссивимми алианаавит силааннэрмиитиллуу марлериарлунгаа тормерисиккартуссаагалуар сенилисертитсинера тортуссаатиннеқарпоқ K33 мааннаккут арсимингерлатсуоқ моодерпассууппут маанани киассутаасу моори 16-нит унамминун таллиуттун қанеқ таманна синниуккумаарнерс K33 парсартуин такуссаарпут ана Hold. Uani unamminermi simassaasertitsuoq kiissis 22-aartilluu Ivana Hold. uani unamminermi isertitaas qiviariarutsiit ukiormannaasit kiississipарнартай имаасиаллааннақ ajorсартитассааниарпасингилlat яорсарлуарсимаппут Johannes Krooti аамсугуисаасу пиккориkkami Johannes Krooti сиуннерфилиммик сумиусаасаарани Hans-Jørgen Frederiksen сисамассаисартитсуор team time out K33 kiumasaaneqarpu Kom lige tættere på. Vi kommer til at spille for tæt på forsvaret. Vi glemmer at skyde udefra. Og når vi så skyder, så tror vi ikke nok på os selv. I gør det meget fint til træning med at skyde hårdt, men her har I lidt for meget respekt for dem, der dækker jer op. Så skyd igennem, når I kommer til. Lige nu så begynder de at løbe en masse kontra, fordi vi laver en masse fejl. Husk, hvad vi har snakket om. Lange angreb. Lige nu begynder Naja på den der, som vi har snakket om, hvor hun vender ryggen til, når hun dækker streg. Kom lidt mere bredt som bak, så I kan komme op til skud der. Og hold afstanden. I kommer alt for tæt på. Det er derfor, de lukker jer ned. Men lad bolden køre først. Lige nu så har I så travlt, I kører selv trætte, fordi I har alt for travlt med at køre lange eller korte angreb. Okay? Ja, Amager. Der er mere gejs på her. Сутасмиаи Расмусин парсартаминер куттунаа паасинарторуиссуу аама тупиннангила арсаллит нунатсин писсартангорниунне qaatsaat мисигиваат инерсимасуни нуситтуаққан пеқатаасареерлутик миап оқарнаа малиллугу сунгусарнэрминниор саккортунеқаатсиартами кисерситсериартарлути мааннак ассериартуссат атаққинэрмут саккортуссусертик тамакки исоқаторнагу исертитсериақаттаартут суурлуунарлалтаанна ангааффиигаат ам имминумма уппериуннааққарпасикками унаммисат атаққиваллаалераанни иммин уппериуннаарлуни аам пигиннаасат киллинеруиссуарсинаасарами нуаннисарлути пигуник таак иперарлуги моолли исаалерсинаассагалуар пингуалеруни ила
kikku unamminerlu eqqarsaatigiunnaarlu ani suffiangua isuaniillaqteqigami aamma Uinuunamminun tallimassaisertitsuo tassa kiississip tuniорааннера sukkatsiallakkaangat sanimut nikeqarneq коотриатраами санимут никеқарнерат тассуга суккассутимут ингиақатаангитсоортарами таамаасиллуни арриитсунгуам тuniораассиннаарлутик тuniорааннеқ суккатсериасаарсиннарлугу исуатунгаанут апууттақаттаарпаа таамалу тассангаанниит моодун апуутиллаттааллугу isuani iluatеқаттаарторуссуга ассерсуусун qanippallaалертооqqagam aam K33-ermiut taamaasilluti arsaq unammisaminu tunniuttooqattaarpa anniahalmaan таллимассаани исертитсиллуни киассассасситиуаартиппа киунеқартитисоқарнissaа неққаассутингерпасиккалуарпаа кисиан аяссинерунгилар инаатта ануллугу тимиминик атторпаа тассангаанниа аннерусун писоқарнила иммақаюулиап таанна периутсина аллангортилааққаяақассаваа кииссермиут ассақаттаалерорпаат натиккоортиллуи суатунгаанут тунниуссериартарма матоққагами прассеқангиннами арсарнера аррииннэрмик таамаакками кииссермиут ajornartorsiutiingiuppa ассерсуунissarti минутсит аққанилиссаат мааннаккут ингерлавоқ кииссис морден тиваник мааннаккут сиуаққаллини периарписсарсиорниалерпоқ никингассут qullinnaagalorput 10 minut ингерланерини 20-ингорпут K33 никиннэрми сули исертитсингилла тассуунаммисақаттаарнаа тақагу ингерсассаппут Айла Пипип ассерлуалаавиппа Айли Педерsen атингаек аммадуниарлугун оқилавоқ Айла Пипи суккасуум саассуссисуарлаллут ангусақаттаарпаа соорлаатсаагиннақ анья ханнан аюнгалуарпаа атсаасаастниннэрну киоқарпоқ такуллуарнарторуссуу инериартууннассагуни писсаганассооқ сиунissam qaqortumiiginnassанерсоқ ималуунниит эфтаскуулериассанерсоқ ималуун аллатигут пиккоэқатиминик пиккориннер ниллуунни сунгиусақатеқарталерун пеқатеқалеруни инериарторлуарнеқ аатаа тасамеқумму аалларлуарсинаагам илуна Ленард асертитсиммат кииссис 27-аарпоқ сутасса Danmarkimi efterskole toqqarneqastaannaassap toqqarneqartoq efterskole Danmarkimiittut иммиккут саммисақарфиусуник тоққангассақалерникуу тоққангассарпассуақарпут неққиммарсаартартут сиилимукартарпут таалуаммассаммарсаар тоққассагааннаам периарфиссақарсуни Team Timeout кииссиси пиумасааюа Ivano Holm, pause, U10, stregemugarpuk. Ja, jeg kan godt se det. Der var Anja, højre bak. Så kører vi fløjkryds højre, fløjkryds venstre, og så, ja, først højre. Der var Samik, der var storkryds og Artisar, der løb på sådan. Eller strege, der kan ene så træner lærning. Alright? Der var, husk de skarpe tryk. Særligt når store trykkene kommer. De der fløjkryds, det er bare sunget. Hvis jeg er store kryds og er klar til bredt, så starter trykket. Tryk.
og temposkift. Op. Yes. Yes. 3-4. Time-out'ernermi K33 kiissassilu ассиингиттуни оqaасеқартарсоорл кииссассип иматут укусустиимит ингерлатиссавагут исумақати иссутеқартарпут иллуатунгаани тааматут исумақати иссутеқартарнат амма сингусарнэрми саммисимасат мисилеқарниссаат Johannes Krutzik муминнэрми эққартараарпаа унамминер туллиуттнисsuut саккуинеқариатаарсинаасут мисилеқарпаат пиффиссаатиллуу сам генераториаатсит ассунаассустиимин таанеқартартут сугусартингаатсиартарпаа аама арнат нунану алланут унаммисартут тун пеқатаасартут таамаасуу тамаккуамма илуақутигисарпаат аамнериутингеқиатсиу амнартагут вимимут ангуккумаартут қақаугалуарнерсоқ ситарнеқ туммармуу туммаруuссуангиккалуарпаа кисиан эққамаффиингитсоорлуу туммармуу кииссас арсами кааллартитсуангортинеқарпо тасса виемнеққиссаппата пеқатааққиттариақассуутит паттаттуиартоққиллут италиами патталлуарникооқигавит тасса 2019-мили калааллиарнат вииммерникууппут вииммернитуаат мааннамут таанна илаққитсиккусуннеқаа таамааппо аам каниллиарторпасиппо илумут Ejli Pedersen алианнаалаавиппу Ejli qangami аампааними такуллуунуанно пиккоақигами сулил инуусуллуни пигиннаасан уликкаарлуни унииннассаппа уггорнассақигами аснуаннерпо такоққиллугу кииссис таамаасиллунеортатсиваараппо K33 арфинилераарто тастанна кииссисси пассерсуисуи каниллисооraangamikкит тунисассааруттарнертаанна K33-мит исуисеқаттааппаа исами Tanner Motsvils уан унамминер исертитаассиуллеқ ja kiiссис морлиниттуа аама малугиниалаарига Sofia Maria Lübert аама арсартуусарникуу орсилатаани сеэққуминилла аюторникууга митаматум киорна нуккассарпоқ сивисунгаатсиартуми унаммеқатаассанани массаккултас морлиниилерсимава имааппиумагуни исилатаан арсақатаасиннаассагалоо пиккорилаарту касиу аама наjaajab nuka najaajab Lübertsit nuka Ayla babe Arit oi Akkutaatamaat issa sisam isortitam sisamassaa isortilluut takussuarsi arsaqqassi assa katangarpai katagarpaa pingasut saastaninnerniu kiulik ja inersimasuni писсартангорниутеқатаангаартоқ so арнисааллангиккун ангусисааллассимассоо qan isumaqarpinua иммаатамарми ила ангайоққаави налуа атиитаанеригу тасса анна халма мисортитсоо тасса Hans Knudsen калаасиангутит нунану алланут мисартоқарнера тааллартеққааммаллу тааманиккут уланнеқатаасартуилаа таам K33 писсартангоқатааникоқ нуумми аама нуумми таавалу аама анаанаа Anna Jørgensen Knudsennikkut тимерсуллаққит кингуари пингаюут таамоқарсинаавут таамааппо укуа Knudsennikku тимерсуллаққиссут маасорлақарфиат таасиннаасарпут Frederik Knudsen K33 силами арсааттартуини K33 тааманиккут qummu tingerlarsuleruttарфиани
тааманаама инуусуттун сиуарсаақатааллуни сунниутеқарникоо қисоқ таалу таассума кигорна таассума уммери таниалуги K33 сунниутеқартутут иниссисиманикууппут кингуари пингаюа таамаан таккуппоқ атсаат саастаниннарниу киоқаралуарсуни сули укиун туллиуттуни писсаганассамаалерерсуни таамаап анаанаа миниссангиларпут иманнингиуа Solvej Knudsen qaami K33-ми ассам арсалламмааникуува исуаниит K33 Heidi Kreutzmann Kreutzmann юани минер пингаюссаа исертитсуоқ Морит арларит Мориатаас марлук туллерингиннарм марлук исертиссиннарлуит киан минутсерпаалун уникааллариасаартарлути K33-ми тунунаммину иерлаппаат аали пеерси аксаусуссусеқарпуассориуссуа Ailian biomariarlun tasmorli tulleriaaginnaavittarmigit aamma håndboldtimi futsalimingaanniit moollernisaq ajornanginnerusarami luksoriorpasippo ai Najanuka Bjerg Christiansen tupatitserpasippo ja sortes qimmaallaatigissага имминамупперинерулаарт унамминеқунассиуллеқ maassinnao писсаганоо пианик тимиккут оқимаарсалаарсимасиннаасут эққарсартаатсиккут қарсартаатсип тимаамила суннигаатсиарсиннаасарамиу укулиимиарторпасиппут ила имма ақау аллоқарпассаарпут ерсариккам аам суниарнерсу таамааккам аансуффиангу арсаарпай K33 аили ала нуаннисарунарпуассут нуаннисаруйоо монфистеруйоорпо Андреа Халмаанни намминерми арсарфимми иниссисимаффи тассиингиттут пиккориффигалуит иниссисимаффигисиннаасарпаа Кистара K33 мооллин исерсимавор туллеригиннэрнил аннаассиу инуссиу қангаттангаяавиппо моорит никиуссутаа пеққутаатингиуиллу K33 иллерсартиссаалеқингила таамаа тикиллуаққусааллуарпаассут тикиллуаққоққеққусааллуарпо ила илумут киэсэс ассерсуисуи пиареерсималлуаққиппунаас киуссисси пилигииттутуна таамаруйссиуаққану қангугамиут таамааттумик иммиккууллариссумик такутитсаллуартумик таасақаруминааппоқ сианнусоорнан нутамаккерлуусунгуисаасоқарнарс фрис таммаккимиаама YouTube-ик тоққааннартуимма линнаақатаару я унакиллуффик тассаауки сисипилигииттут иниссисиманеран такуссутиссаасоқ таамаап икиоқатигииллаққиттақиуп киассассиккормиут уна håndbolti hollitut iligиittut ила арсарфиугами ину атаасеқ аюгаатитсисиннаангиннами икиоқатигиккаани аатсааттас питсаанерпаам агусақартоқарсинааллун team time out coach amingaanniit piumasaaneqarpoq Meget bedre her i forsvaret. Det er en dejlig bevægelse, dejlig gejst, gode
afleveringer. Jeg vil rigtig gerne have, at nu begynder det... Skal I huske, vi snakker om det der, når de begynder at gå frem? Jeg vil gerne have, at fløjene lægger mærke til, om der er plads til en overgang. Okay? Hvis det er fløjkryds overgang. Hvis det er Vi kan sagtens prøve det. Men opmærksom på de der blinde overgange. Okay? Så vil jeg også gerne have, når de taber bolden hernede, prøv at se, om vi kan sætte lidt på en kontra. Øve os lidt på det. Brug kampen på ikke lange afleveringer. Ikke lange. Hei, traktoren går kun Oslo kan avalat takun. Straka kan ikke gang om forsvaret i sitterne. Der går ud som at putte stå til. Kom nu, Pia. Suutassa una minuuttamaa killippo minuutsarfunarpingasuinnanngorpu taava unammisaasut qanoqinissisimanerat naeqquteralugu iluuserineqarsinnaasunik niga iiraasmuusinneqqartuivo unamminor tulliuttun piaqarsarfittu atorsinnaavaukua minuutsarfunarpingas kinguleruttut unamminor taama ilissinnera allangortineqarsinnaangila kisian taava ullatulliuttut pingautilinni kaamma unammisaqattaartussaapput Ifli assuulluareerso kiissis maannakkut periarfissarsiornialerpoq Team timeout aamma Johannes Groth piumasariva asulersuaru allaarpaaranianginnamiu Det bliver nødt til at være omvendt, det der. Det har vi fået. Ja, det ved jeg godt, men det er jo bare for at tegningen op her. Fløjkryds venstre, fløjkryds højre, Ja. og så starter store krydset fra venstre. Ja. Og vi nu, der kan ikke komme op på den streg. Der er ikke så store kryds, og til bønd, så rykker du på den side af toren. Så når store kryds er kørt videre, så kan Andrea få den nemlig at køre på ydersiden. Flores ovne med, så kan du bare med ind i sin kummer. Okay? Yes. Vi har kørt den før, bare kørt den sikkert hele vejen igen. Det eneste der er, det er, at Bilou rykker derovre bag. Op. Ilimanarpuuna tiniurateriaaseeqqartunga sulisungiutivissimangikkaat isumaqatingiissutigerualuarlu qanoqiliussallutik eqqartunga eqquutsivinnagu K33-miut malun kiississermiut arsartui uani tiniurateriaatsimik ingersalerma taanna unitsiallariarlu Johannes Groth iluarsiissutissami tartartarlerlu eqqartugu minutsarfunermarluk sinnilaarlu tamigaataapput unamminuup naammassinissaanuut Store krydsita agger. Malunner eqqarilaaraasoorlu. absoluta immaqaana аллартеққаммигаа таанна сунгиусарлуу Ила сулисунгиутивиссимарпасингилаа Pilungua налигиннаасум титарнераккиллинган арсарн ажорами эқарилаарпасиппаа таамааккалуарторли исертитсуар титарнераккиллингани пилунгуарпуупаа исертитам пингаюссаа исертиллугу киассас 32 артип Mia ernereriaruni imaassinnaavuq aappaagu peqataasinnaaingorsimassaso uani iligiinni arsaqatigiinni saamiugami taavukua talerpiit pikkorissut minnerpaammarluk pingereerpaat ja taamaakkun maappeq aappaagu suli pissanganarсериааннарсумаллути K33-ми таккутеққориааннааpput аама иссақ иллеқ кооннаатсивими аллагаатинеқартаққарортумингаанни тоққааннартуми аллагаатиннеқармат укуинерсимасуиннаа пиннагит меэққатилангуллуи меэққаинуусуттуаққаллу илангуллуит K33-ми сулиниарнеқ уммариссарнеқарлуна аллартиссимас такуллуарнаарами таамааппо аама
nunani allaneereerlutik nunarpoqimallugu unammisartoorerlutik misilittakkaminnik atorluaniarlutik nunatsinnuutertuk арсалиусу qapangutigiik rotsmaannikkut akutaaneq angutimmaqallu taavaluaamma maannakkut Mia Ege Rasmussen nunataava taaneereerluni uterluni aamma misilittakkamminik kinguaariin tutlernet taammaasillun tunniussiartorluun tikippoq tasneriunartoruissuo K33 sikkerartitseqqissasoq pissartaasarnikuupput anguti arnallu taa ukiun kingullerni takussaarpiarunnaarnikuugamik taamatu meeqqaningaanni aallartinnerat assut isumalluarnarpa Suutus K33 angutitai 2003 qaortan pissartangorniutoqarmat pissartangorput tamatuma kingorna taama angusarissaartiimikuuna tikeqqaamanerlunnikku K33 malluuttorsiorneranu tatillu taamani pissartangorniutoqarmat Andrea Hallman taamanikku siullarpaami inersimasun pissartangorniuteqataao Nuartaalluni qasseeqqan ukioqarsimassanertaaman Titarnero killanganaa portaasoqarsimasoq torneri naliliuq taamaattum K33 arsami kaallartilsangortineqarluni Aila pipi assilluanaavippo Minutsipingasut nilanguarlui tamingaataasut kiissas periarfissarsiarpoq Aili Pedersen Anne-Sofianguaq ai iluatsinnaguli qatangutigi taam tastaakku paamiormiuningaanni kingoqqisut aammaassammiarsarnerm pikkoriffileruussuit nukappiarsisamat najaat arnartatua Anne-Sofianguaq Frederiksen ani aamma kiississini pissartaaqataasarnikuup inuusuttuni paanikorpi immaam angumerinikunguatsiarpaa taamassak aam inersimasuni aniimarluk peqataapput ala qaqqanit arsaarlualaavippa Pipilun Kielsenit minutsumarsinnilaanguarluu tamingaataapput unamminort naammassinissaanut unuunamminert naammassippat unillatiartoqarerpat kiassas aannallunguaq angutini unammissapput Anne-Sofianguaq Frederiksen isertitaasa arfernaila so sukkasarnerm aamtaan tassaamma corona akormusiisimangitsuuppat arnat assamikarsartartuarlallit Nykøbing Falstrand ilangunnikuungaluarput kisianni corona pissutigalu unammisaqattaarnerit unikkaluarnikuungamik taamaasilluni taakkunungaamma nunarpoqimallugu misilingaluartunut pissarsiassaq killaqartoruussuannernikuulluni periarfissatialassuaq ammaraluarami coronamaasi teqqungaas tamanna ilangivaat ila angerlakaappusoorlu una kiisissin arsarto Nivi Jensen Petersen akornaniippor taava aamma nuum arsartu arlallit ilaagaluarput lykki immaakkisim taanna utingila so Lykke Frank Hansen kiisas 36-artillugu sisamasaanik isertitivuq pilummaa Gruberg
Sikuntit Kantanit Ай. Tommoisikkajaarpallaar assoqarpallaangila. So. Assa ungasik. Ammam sikuntit takkuinnanguamik Ja. tassalunammineq naammassuoq 33 quleraarpoq kiassassa sitraavaarpoq uaniunamminermi арсарсуарнерпаамик тоққаасоқаариарпат ниллатсиартоқарписсаавоқ агаккуа кииссассармиут аингаанертик соорунами нуаннаарутигиваат кисианнаам 33-миут иммину тақитаарпут утеққиппут сулиассақангаатсиарпут кисианни утеққиннерат аамисииннаартун иссерсарнеқарсуақигаамик қуяппут Amma malunnaram K33 аллартиккам писсангаллутиллу кисия имма аама унаммисассаминут атаққиннип қантаасарнерпаа калааллусут респект атаққиннитториуссууллутик ила соор qunугерпасиллу иммин упперерпасиннатик пиккориссорсуарн унаммилерами уккорналаартаанна арсарлуарнерпаақ Idaana ajungissuinnarpoq aili puiarsinnut uanuunamminermi arsaarsuarnerpaa toqqarneqarnaa qannarsinnagut aili assannaarсарнэрмуу теққиссуакуттооrik нисса унамминернааммассуоқ туллиуттут наллунгуақ аама киассас агутини унаммилерпата нуумми тимерсертарписсорми нуссуиммингаанниит малиннаанерпут нагиссаарпут Grønlandsbanken GM. Nunatsin nitimersorneq tapersersorparput. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland.